Bakunze ku Buhambaye official turabashubuje. Tubaye ikaze mu biganiro byacu. Dusuzana hose badukurikira mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo y'Amajyaruguru y'Asirazuba iburengero bwaryo. Dusuzana hose badukurikira mu mujyi wa Kigali. Dusuzana hose badukurikira mu bihugu by'abaturanyi mu Burundi, Uganda, Tanzania, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Dusuzana hose badukurikira muri Aziya, mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi wa none rero tugarutse kuri love nature, cyangwa se gutembera isi dutuye twibanda ku binyabuzima bitandukanye. Rero nta kintu cyiza nko kubyuka wumva inyoni ziririmba, dore ko hari izigira amajwi meza. Indirimbo zituje zirimbwa n'inyoni mu gitondo zinogera amatwi n'imitima y'abantu. Ariko se inyoni zitukangura ngo tubyuke tujye mu mirimo zibwirwa n'iki ko bukeye ngo ziririmbe? Abahanga mu bushakashatsi bavuga ko haririmba inyoni z'ingabo. Izi ngore zizamura amajwi gake nk'igihe zihamagara abana bazo. Inkuru dukesha urubuga animalrelax.fr ruvuga ko inyoni zifite uburyo zimenya ko bukeye hagendeye kumva uko ikirere gituje. Izindi nyamaswa zose zicecetse ndetse n'abantu, bityo zikazamura ijwi cyane. Ibi byose byo kuzinduka, kugira gahunda, kororoka, harimo kubyara no kurera imiswi cyangwa se ibyana byazo, bituma inyoni zishyirwa ku mwanya w'ibinyabuzima bifite ubwenge cyangwa se inyamaswa zifite ubwenge. Ibi biba agahebuzo ku nyoni bita gasuku. Gasuku ni inyoni zifite amabara arabagirana ku buryo iyo ziguruka ziva mu biti byo mu ishyamba ubona ziteye amabengeza. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 15 igihe abashakashatsi b'Abanyaburayi bazaga muri Amerika y'Epfo Niyo hagati, barazibonye zirabashimisha cyane. Izo nyoni ni gasuku zifite imirizo miremire ziba mu duce dutandukanye two muri Amerika y'Epfo. Nyuma y'igihe gito amafoto yazo yatangiye kugaragara ku makarita ya Amerika, akaba yari ikirango cy'iyo bise isi nshya cyangwa paradizo yavumbuwe. Gasuku zose, zaba ingabo cyangwa ingore, zigira amabara arabagirana cyane azitandukanya n'izindi nyoni z'amabara menshi. Zizi ubwenge, zirasabana kandi zigira ijwi rirenga cyane. Zizinduka kare mu gitondo zikagenda hamwe ari nka 30 zikajya gushaka ibyo kurya, harimo intete z'indabyo, imbuto n'ibindi. Ahanini zifatisha ibyo kurya amajanja, zikajya zishuna zikoresheje umunwa wazo wigondoye. Zishobora guhekenya ibishishwa by'imbuto zimeze nk'ubunyobwa, nubwo biba bikomeye. Iyo zimaze guhaga zikajya ku nkombe y'imigezi gutora ku mucanga aho zivana izindi ntungamubiri ziba zikeneye zifasha kuvana uburozi mu byo ziba zariye. Iyo usomye mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa 3 umurongo wa 11 haranditse ngo ikintu cyose Imana yagikoze izikari cyiza mu gihe cyacyo. Ubusanzwe gasuku iba ifite iyo bibana akaramata, zikanafatanya kwita ku byana byazo. Zikunze kuba mu myobo, mu biti, iyo ku nkombe no mu migina y'imiswa cyangwa mu bitare byo ku nkombe z'imigezi, aho usanga ingabo n'ingore bisukurana cyangwa se byozanya. Nubwo nyuma y'amezi 6 icyana cyo kimaze gukura, gishobora kumara imyaka 3 kiri kumwe n'ababyeyi bacyo. Gasuku zo mu ishyamba zishobora kurama imyaka 30, ariko izo mu rugo ishobora kurenza imyaka 60 kubera kunezerwa no kubana n'abantu. Gasuku zibarizwa mu moko asaga 18. Gasuku zifite amababa y'icyatsi zishobora kugira santimetero 95 z'uburebure, ni hafi pate enye. Gasuku z'ibihogo ishobora kugira santimetero z'uburebure 85, naho gasuku yitwa ya senta zigira santimetero 100 z'uburebure, kandi nizo nini kuruta izindi kuko ishobora gupima ikiro kimwe na garama 300, ni hafi kilo n'inusu. Gasuku ni inyoni z'ubwenge buhambaye cyane. Umuhanga wo kubihamya n'umugabo wo mu gihugu cya Australia hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 2020 nibwo umugabo witwa Nyoni yari asinziriye bw'inzu abo y'amagorofa 2 yafatwaga n'inkongi mu mujyi wa Brisbane muri leta ya Queensland. Yabwiye televiziyo Abacha
cyangwa ABC yo muri Australia ati numvise ikintu gisakuza na gasuku yanjye bita Eric, itangira gusakuza itabaza, nuko ndabyuka nihumurije numva umwotsi muke. Fata Eric, fungura umuryango ndeba inyuma y'inzu, mbona umuriro nuko nerekeza hasi mpunga. Ubwo abazimye umuriro bahageraga hafi ku isaha ya 7 z'ijoro zaho, inzu yose yari yamaze gufatwa n'inkongi. Byasabye amatsinda ane y'abazimye umuriro, bamaze igihe kirenga isaha imwe irenga kugira ngo bazimye uwo muriro, kandi iyo nzu iri mu gace ka Kangaroo Point kari mu nkengero y'umujyi wa Brisbane. Bwana Nguyeni wibana mu nzu yavuze ko yahunganye n'inyoni mu gikapo kandi ko atakomeretse. Iri gasuku y'ibara ry'icyatsi kibisi yari yakomeje gusakuza gusubiramo izina rye Anthony, nkuko byavuzwe na Cameron Thomas ukuriye itsinda ryo kuzimya umuriro. Ni ibikorwa by'ubutabazi bwihuse muri leta ya Queensland, aho iyi gasuku y'icyatsi yakijije uyu mugabo witwa Anthony Nguyeni. Iyi gasuku yari yarise izina rya Eric. Bwana Thomas yagize ati, mu nzu hari ibyuma bitahura ko hari umwotsi, ariko inyoni yatawaje mbere yuko ibyuma bitahura umwotsi. Gasuku zifite ubwonko buto ariko bukora kuruta ubw'inguge. Izi ni inyoni zitwa gasuku, zigira ubwonko bufite nerone nyinshi kuruta iz'inguge. Abahanga basuzumye ubwonko bw'amoko 24 y'inyoni bari bagamije kumenya igituma inyoni runaka zikora ibintu bigaragara ko zizi ubwenge, nko gufata mu mutwe, kubaka ibyari bikomeye zibamo, ndetse kumenya naho zitaha nyuma y'igihe runaka zarasuhutse n'ibindi. Gasuku ngo igira ubwonko bufite nerone nyinshi kuruta iz'inguge. Abahanga basanze inyoni nka gasuku cyangwa se kasuku zifite ubwonko buto cyane ariko burimo uturandaryi nyabwonko cyangwa se nerone twinshi cyane ugereranyije n'ubwonko bw'inguge. Ibi abahanga bakaba bemeza ko ari kimwe mu bintu bifasha gukora ibintu runaka bihambaye kuri gasuku. Prof Suzana Erikilano Hozeri, uyu ni impuguke mu bijyanye n'imitekerereze n'imikorere y'ubwonko muri kaminuza Prague muri Hongiriya, avuga ko ubwonko bw'inyoni nka gasuku busobetsemo uturandaryi nyabwonko kurusha uko bimeze ku nkende cyangwa ibindi bisa abantu cyangwa inyamaswa zenda gusa n'abantu primate. Uyu muhanga yemeza ko gasuku zimwe na zimwe ziba zifite ubwonko bungana n'urunyobwa arashide, ariko buba buhambaye kurusha ubw'inkende n'ubwo bwo buba bungana n'urubuto rw'indimu. Burya ngo inyoni ziririmba hamwe na gasuku zigira ubwonko burimo uturandaryi nyabwonko twinshi cyangwa se nerone nyinshi kurusha ubundi bwoko bw'inyoni. Ibi bikazifasha kwibuka igihe cyo kuririmba no kumenya igihe cyo gutaha no guhitamo ahantu hakwiriye ho kwakira, kubaka cyangwa gutura. Nubwo kugeza ubu abahanga bataramenya mu buryo budasubirwaho ku isano riri hagati yo kugira uturandaryi nyabwonko twinshi no kugira ubwenge ku bikoko bimwe na bimwe, muri rusange ubushakashatsi bwerekana ko nibura hari impamvu yatuma abantu babyemeza gutyo. Ubusanzwe abahanga bemeza ko ubushobozi bw'ubwonko bwongerwa cyangwa bukagabanuka bitewe n'ubunini bw'ubwonko hamwe n'ubwinshi bw'uturandaryi nyabwonko tubigize cyangwa se nerone. Prof Herikiraho Huzeri yemeza ko basanze ubwonko bw'inyoni bufite biriya byombi twavuze haruguru. Ntawamenya niba kugira uturandaryi nyabwonko twinshi twa gasuku ari byo bituma ifata mu mutwe ikivuzwe cyose yumvise ikagisubiramo. Abahanga bo muri kaminuza Lands basanze iby'inyoni bifite ubwonko bungana n'ubwenge bw'ingaryi cyangwa se chimpanze. Bakunze kumva official rero bagira ngo dusoreza aha. Iyo ari incamake ku bijyanye n'agasuku, ariko tubararikiye kuzakurikira igice cya kabiri kuri gasuku ku bijyanye n'inyoni n'umuco. Shima kandi subscribe, like, comment, share. Dushimire wowe udahwema kudukurikira no kuduha ibitekerezo n'inyunganizi zitandukanye. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 072 99 20 cyangwa se waba uri mu bihugu byo hanze ukandika ikimenyetso cyo guteranya 250 729 20 3. Hasta la vista.